Hi everyone, welcome back to my channel. Ka channel akala welcome le cheu milola subscribe lo milo subscribe nge ula ka video without ski milo en sakula. Tunlai chu ka video milo en sak du chin lo tle min ka disappoint dawa. Englo milola subscribe lo milo subscribe nge ula. John hizing car video lamanya englo kahana kan pan breakfast min siam sak lai me kanya. Vawiin chu kan pan breakfast vel te min siam sakha ni le hin ka vlog lawa chan chu zana chang khan ka ha hei an hmai lam le chung lam hi ka te lighting ha na thi ka nei china manin zan khan ka ha na kha chwa ga chu wang chuan zinga ka thoka melvina tiffin cha ka siama apak chu kan pan awathla kan pan breakfast vel te min siam saka chuan ni le hin ka muwa kamu ka kahak na khare thelowa pain killer ka e kamu le a chuna po khan e rong bel ka bolo kan pan melvina school ching lo ho na e to nei lo ngatia e chuna e rong bo e rong vel te kha kan pan na bol ve ka chuan hei thora thor ake chu kala thom char chara chan chu minin khan kan englo back camera ching kalo hei thor chu ake chu kala thom sak trắng trắng à hey à chân chui ai man alia kila hi ti hu veka chu wang chon hey na kina kan tuam na hi kan phel huna kalo video kalo entir don a popina pop makle to eng ting nge street ui khan lo se pala tan a pop veka cream veran mani cream kan hoi sake tan ka tuam lo chuan ka vlog ma sa pa ma ka soi to khaing lo an la ka an ti dam theilowa en chon hetian thil bialan watch khange kan kashangai lo engen engtingen teaching kha kha wangai do na chu tiwak lo ma se liak pe lu tuka hey helai po hi sen ka sha helai lampang hi hey te hi blue a voin chu wak voin ka shwai pe lo ka ha eng lo ka hanan thnen klai lam kan pa office akal don khai ka tho pe lo ta ka tu na po ka halan na long vel te kha long kha mizo tring yan ti chin ka shilawa kha te ka da pain killer pakhat ke po khan englo relief chuang lawa chuan tuilum vel te kha ina chuan pain killer kan ei to ka ti a kha chuan kom thla chwa kan yang chun dan hi chen ve vel nge dar thum vel khan ka mu kha to ka tho chat lai da ru ka di to englo tana po claim lan na chu anawak lawa kan po office kal don atia tho to min tia chuan voin chu thora te blue po wa ka po try pe lawa min kha chu kan pa om lawa ke main nya ka wa shwai kha wakin ma se voin chu an cho po ka chum pe lawa ka hanat nen wai thak lu kan artui kha atre kha zo to ka zukle ya atre khan nei lawa a loose kan nei an te an dor pa khan chuwang chuna arti ka zukle luka anjana malvina itu ayron ka bol pe sa arti ka kan na hey zo ka wa leya atre kha atre ne ka la tu ma se atre tun live vai ho anglo an festival season ya october november hian festival season ya chuan helai chuan festival inglo hey an tyohar vel ni chuan an man chu non veg vel an ei ngai lowa wo kanchi engting ka honga sakor bakche kanchi ko mizo में बोलते sakor bakche क्या बोलते sakor bakche thank you why can I don't Malvin and name you want this alright so Malvin school katir lawa akal don lawa achen chuni zan khante am fly lawa so he breakfast ko pasta ka siam saka katanga atho huna alin cham chana mainhan amain akhora eve meya
Melvina breakfast tour pasta chu hey already achungla mahian hey cheese ka greda ka tela hey thohun huna maina swaka eve meya John hey thomno ka suklai me kania Melvina uniform ka suklai me kania boy tunlai chu delhi tle mina vota no pang hoyan full shirt an hat chan towa John hey winter uniform chu Melvina ha ti bal chaklu tuka ke chu washing machine a hian a shirtless socks le ke korvel ka suk ma hian brushing hetian ka not pot china chan chu hey ke kormhol le englo shirt a collar vel te chuan socks vel te hi a bal kha fai theilo direct a washing machine a suk chuan chu wangjen kutin ka ti fai phota brushin chuan washing machine a hian ka sule china बना रहे हैं मैंने स्कूल कन्वर्ट साजो था इन लम कन हो का कनपन ब्रेकफास्ट एला तिया का ब्रेकफास्ट का इंगलो आटा कन वैसा खा जो तो कतिया मान कनपन बटर खा बटर ब्रेड खा इन तिया है तवा है का सियाम नहीं वाई तुमचन तवा कन तिया पैन कन तेंग लिसिन इंगलो मिजो ट्रिंगेन टीचिंग का शेलवा है बटर का तिलुम होदा जॉन ब्रेड है तियान का हेमा बटर Englo Melvina tiffin akhan boy na akhan cabbage fry mizo chungin enge ziklum kan ka pea ziklum kan le paratha ka pea jon aziklum kan bang khatle min abanga khaga ka idea thuta desi authentic Indian style sandwich ka siam don kan papula I hei ve dum gatia kan ban entin ye siam don atia authentic Indian bread englo sorry sandwich chu Joan ka surprise ni chu chu katia hetian butter han hetian bread hi ka hema Joan ain ka han hetian hei cabbage bang hi ka thun lea ka stuff lea Joan ka tilum lea ka Joan ka desi authentic style sandwich already tui le mai englo thing pui ginger le englo cardamom tea ka siam boka hey hindu chan lo try ve donia hey thilkan thing chome thin nei chuan tian butter hi butter kati bread hi butter in hemlumanga chuan in kara hian chome kan bang kha in low stuff angai lo try ve donia tui ve lutukania chukina tujhe मैं थोड़ blue लोगों को ब्रेड इतना पसंद है ना ब्रेड इतना पसंद है ना मेरी जो पहले वाली सैंडविच बनाई थी वो तो ले लिया हस्बैंड ने दोबारा बनाना पड़ रहा है मेरी गैस है वो कितनी गंदी हो रही है इग्नोर करना मैं भी साफ़ सफाई किया नहीं है मैंने बटर का हमारा ये लिए बना दे दोबारा मैं Kanpa ka sandwich panika siam saka ka Indian authentic sandwich chu atui tile tu kanyang kata tur ka siam ka min lo lak saklea kai le duatia ka kha chuan kata tur ka siam non lea Melvina englo winter dress tur he kap englo kala chuak to he kan dress englo kam blanket nes dry clean turin kan pe photanga chuan kan mang chawang hi he adroad bu ka set vek to helem hi a winter cap velnia hey hi heta hian a underwear vel the ten ka da china then hey hi a powder vel te nia cream vel te then ala chain te da sak china chuan helai hi a thermal vel ania a uniform school uniform waya hak chin thermal hey a chunglam chuan hey hi hnoilam lower tania hey hi school cap velte then hey ju ti sat mi min ka khuwa hey Christmas athian hetian cap te hi ni kuma kan le khania kala daringa tun kum le ngai lo katia then hey ina a cap velte na chon hey a muza velte hetian as chanin Melvina ta kal la chhuak ma sab phota ke ni winter dress su kala la chhuak lawa in tun in ring ya han kala chhuak nga hey hina winter dress a chon coat vel te hi etian
jacket vel te hi puam na sa thailu to ka space ngai lo hai he te hi school uniform hela ka da hela po hi khatwe khetian a cover hi thleng na te a chungla ma pu khela da the ma sel a lak chwa hi boy tha ka ti thailu to ka chuwangin hetian ka ti mai hemi clipsi munir ka kalam pania dentist ka pan live video kalau siama hei hi tunlai chu delhi pollution lu tuka hei fog ani lawa fog hi mizo change chhum kan tin ka sia chhum ani lawa hei pollution vekania tunlai chu delhi pollution na sulu tuka boy thla kailam khan dentist bulaka wakala kaha hi hei achungrang le anhwai lam hi analu tuka chuan ka enti kha achunglam chu chevek to lak swanging to tia 3 days medicine in pea Vawiin Friday or Tuesday jan khan ka achung lam le an hwai lam ka ha hi anat khan chhuak ni kha pa hi nin kha ka twar theilowa ka chap Vawiin doctor ba ka kal kha mana chunglam chu lak chwang nge turtia chuan hei ka hana chung kam hai po ka pi pe lo zinga teng kam hai cha gala phia ring ve po kan hailo ka che pe lawa chuan an hwai lam hi chu an hwai lam pui lak chwa to te ma se emergency a achung lam hi lak chwa nga india chuan medicine vel ni thum ei tur min pea swelling claim na swelling a puam do ka ting kan tiang mizo change swelling hi claim na swelling boka chu swelling na tur khadom do min pe ko min pe boka chona pain na tur a swelling ar re ma lo chu chuan a pain po ana re ma lo chu kan la chhak thelo antia cholni a han kan la chhak ma ka ha chu tuna chon na chu na vak lo ma se zan lam yan thleng an na zwalin ke sia chu wang chuan tun lai ka englo monday chang kan ka vlogs ka regular don ka te ma se kahanat nen ka ti ka vlog pe wak lawa hei cloves oil te ka wa leya emergency hei dom do ina lo chuan hei clove oil hi ang mi do train clove hing ting an ti ka shelawa vai chung chuan long kan tia a oil hi hanata chan hei anglo cotton in kan dipak jon han anat la han kan da ar live dawa hai thora le lu apo thora podam to ka thora podam to inge winin na dikhan blue englo thora so a mania win street win na sepal kha kalau video kalau englo do na ma se akal bau dai englo khoi hi phal lawa ana ti nang enge blue enge blue hi chu pampering hi dunia hai ten ti re hi ma chu no ma dia ana blue ki monongi ha kai mai ha ana ve mi ha blue dan lam kahana khaing lo erong vel ka bol pe lo wa chu ma kan malin bola voin chu kahana bane englo erong vel ka bol pe lo fried rice sameng o ka tia o nu sameng atia hi zan cho tura egg fried rice ka siama cho hi zan lam clip ne zana khan egg fried rice chona kan nei zan lam dar so much and very ton ka sha ta han nge dar som pani karil kha lo cham lu tuka melvin kha chumu de to kan po office akala hi soup ka siama ka ta tur voin ka kan ha ka kan la chhuak turania ka ha ka kan ha ka ti ka ha englo kan va in khom zo kha actually doctor khan timing kha 9 o'clock in bia ma se कहीं बैठ जाएंगे कुछ हल्का फुल्का खाने kan in khom hun kha 10 around 10:30 ne chu wang chon system चाहिए का doctor का local thei lo ka tia voin chu ma se man okay man dia in local me don ne tia kan in khom zo kan mut kan kham lawa kan in khom zo kan lo ho chobel kan ezo kan muwa tuna kan tho chia lai dar nga le chan veri to
तुला जो दिल्ली को आथिम मालू तो करेंगे वो अब वो चंतवा दारंगा वेला यान को आथिम चंतो जॉन मैंने ने मुनीर का गल लोकला है या नवारा हॉस्टल कतीर दोन दिन का थिया अच्छा ना सब तो मुनीर का लोकला कंट्री अच्छा मार सेम ते थिल का नहीं जॉन Tomno vel, hey, Malvina kornui vel, kan biagi na hela hanan china mirka, ani na kan peng July to buy how Diwali ania. Hey, an China savek munir ka chutan an China sania. Tulay abot na Delhi है मूंगफली सीजन या हम ले लो है हाँ तुला तो दिल्ली पोल्यूशन ना सलो तो का की पोल्यूशन निवेक फॉक को नहीं लो पोल्यूशन जो वाइन दिल्ली प्राइवेट स्कूल ले एंग्लो गवर्नमेंट स्कूल ऑनलाइन क्लास तो उनलाई चु लास्ट वीक खान तू ना पो मंडे टू फ्राइडे कमिंग मंडे टू टिल सैटरडे ऑनलाइन क्लास Allah dona because of pollution. Hey kan मूंगफली ठीक है आप ऐसा करो मैं आपको दूसरा अकाउंट विम ही कर लेते हैं हम कौन सा बड़ा वाला विम रिफिल नहीं है भैया इसका लिक्विड है ना हाँ रिफिल वही ना आज सॉरी ये स्मॉल बिग साइज नहीं है कितने का है ये छोटा वाला सरफ का पैकेट नहीं है भाई हैं 120 हैं इसमें रेट दिखा नहीं रहा वही तो लिखा ही नहीं है बड़ा अजीब है उसी में स्कैन करके नहीं यहाँ पे नहीं लिखा सरफ का पैकेट चलो मैंने क्या लेना है जल्दी लो कितने का है ले लो लिखाओ 25 रुपए दो हाँ ये 25 रुपए का ये वाला नहीं अच्छा स्कॉच ब्राइट वो का स्कॉच ब्राइट खा भैया स्कॉच ब्राइट नहीं है ये वाला दूसरा वाला लोहा वाला नहीं बर्तन वाला तो है ही नहीं ये वाला ये वाला चाहिए मैम नहीं खाली ये वाला होता है ना जो ये वाला हाँ खाली चाहिए ये तो 100 है ये यार ले भाई यार पता नहीं रहा ये रहा ये वाला हाँ ये वाला चलेगा चलो है काम Hey, Mizotring ingin tia ani anti-chin kasalawa. Hey, fruits kanya. Baitung just सीताफल ganti China. भैया से क्या बोलते हैं सीताफल ना English strong pon kasalawa. Custard है पर anti-chin kasalawa. शरीफा शरीफा. English में क्या बोलते हैं इसको? English में इसको बोलते हैं custard apple. English में custard apple अनिया. चीकू क्या बोलते हैं चीकू को पता नहीं. क्यों ऐसे कुछ है. Hey, हिनिया. Hey, orange तेची orange नहीं कैसे लाओ छोटू वाला ये रहा ना ये वाला ये ठीक है वो मगर देखो अंदर से बहुत मेल्ट होगा ये देख दब रहा है मेल्टेड होगा बहुत भैया ये भी ऐड कर देना हमारा कान सामान ये वाला ना 832 आऊंगा ये कितने का हुआ 200 रुपए दो 200 रुपए का दो हे संहीमन नीचू पनी अपनी ही कितना है 280 रुपए किलो है 720 ग्राम है 2 पीस 700 बने हम
वन कितने का हुआ वो 132 दोनों है मी बीच में एक आध दिन की छुट्टी मिल जाती है। बने आ जा एक गोलगप्पा वाला आज जल्दी बंद कर दे भैया खुला नहीं वो टक्कर में भी खत्म हो गया वो अग्रवाल वाला वो तो बंद ही कर दिया वो पॉल्यूशन की खी तमने तो चलो आ जाओ बने तो इधर सोएगा ना मैं इधर से घुसती हूँ फिर मैंने कबाब कई दुआतिया कबाब ही तोड़ने का लोकला कैसा उठे मम्मी याद है यहाँ से हमने कस्टर्ड एप्पल का लिखा कहे के जन तुई का तिलाउड़ तुका काई लो कनपन ए कनपन तुई थी चाय वाला है क्या भैया चाय है क्या एक कितने का 1 को अदरक वाली है हाँ एक मसाला टी कर दो आप 40 रुपीज़ का है अभी बनाओगे क्या भैया तो चाय नहीं हो भाई कॉफी हो भाई नहीं क्या बोल रहे हैं कॉफी चाहिए हे कॉम्प्लेक्स सनिया कनी बोल मिनी कॉम्प्लेक्स का थी मैं यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मिनी कॉम्प्लेक्स हिला यहाँ कन का बाप एक ना चुप चुकी बटर है खाओ नहीं हेलू में हाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है थोड़ा थोड़ा गर्म है यार कोई दिक्कत नहीं है इतना काफ़ी है खा लो मैंने अब तो वैसे भी वो रोल खाना है मैंने अब कर तो वो आ रहा है ना शोरमा रोल मैं तो वो ज़्यादा नहीं वो टूथपिक मांग लेना ऐसे खाएंगे अच्छा है